last week he's more than just a prophet. Si ele nga o se perfeka, ele nga o se faitau, ele nga o se staulanga, ele nga o se apostolo. Ele nga o se iutaia, ele nga o se faiaonga, o ia o le atua li tino tanaka. Ato ia o kamkapule whaingi o tala ia Iesu. It sounds very simple and elementary in one sense, but the question is, how many young people or even how many churchgoers know Jesus as the Bible says? That's a really that's $1 million question. Yes. Su ia kai o sia kale sia e wa kwala fa sa o mai e penga ponga ai fo su e su le ko e sia because you wasn't there na ko ku mafia o ia ile la ia foi pele vi inga ile tua mane nganga o faftai ona me alo foleola o ma fai e fo ona toi so tai tatou de nia fiafi vi ia ma faftai fo ile tua ia o an fita ma fai na taulo ia tatou de nei vai tau ia tonu le ma fo fau ia o lo ia pe a o lo fo le tua o fai e fo en tatou toi fei loa i longo nei so ta inga i ea ia ma lo le soifua manuia lange ma le na pito di tutino kiriso ia di tono ia le nei fiafi ia la tatu to fa so fo ilo na fionga ola ia va ma lo fo i soifua pasta ma lo soifua la sunga ma fa de nganga fo Grace Recipient Community Church ia fa talo fa fo de karisia de nei fiafi ia o tari tonu ia la tatu ana i do i le tatu mata fo de nei fiafi o Tala Iesu vaenga longa dua lea ia o matua fo i ole le alu al fesili martani fesili martani ia po ai lava Iesu ia sa ele vaenga mo fa matala ia o lona fa o longa dua la lea pastor fesili dia ele taimi ia Iesu no ngorfunga ele o le ase manatu o tangata whatatau ia Iesu o ai ia ni Kike kusan meren Talanoa for last week apa so. Ale tulanga le vai tu I le ta upulea I pe mai la makamer kala yoangi kala yoangi nga Talanoa ia Iesu le Ioane na mua mta mua fa mua fe me sele amatanga le loko sai le tu le loko o le tu fo le loko yo isi fa le unga sa mua fe me sai amatanga le upu sai le tua le upu o le tua fo le upu ile mta mo langa o malo fa ipu fuma fa nga fa mai e lor kala e mo ila ile fa ipu mo nga ile otawa ile ota ua i se kala yo angi fa ka ya Iesu fa peta ua i ka mo singa klu fo ngale pola mana tu yo anela i fa ka ya Iesu ai o malo fuma fa mai lo la ia le o yo angi mai o le utino tangata le lo ko o le liutin tangata le upu loinga o la whakakau ia Iesu pe ma ile amatanga fe mai sa le amatanga le upu sa le upu le tua foi le upu mai o le tua le upu o me fa pesuma fa mai o liutin tangata le upu loinga in other words o liutin tangata le atua o le atua o le upu famera sa ma foi o ia fa tasi ma itato longo winga o le tulanga ai o Iesu o le tua o le utino tangata le tua e ala ia Iesu o disi mea e pikusili o nga ma ngai I pastor o le you know ile Talanoa ka people always question the existence of the tua ile theology for ile theology proper talking about the existence of God but no one ever question the existence of Iesu because il onga kele atu ia fa monga historical outside the Bible
o kalangoa mata ua Iesu. Ngai lo wha maumanga al tusipa ia. So, pe orisi mea lenga le vaai atua i il mata upulea. Nga ele ngata le mul mau al tusipa ia a whapenga fo i mul maua a tangata ia. E whakakau ia Iesu i whafoko ngā tusipa ia le whakura o tala. Pe i le matua mātila tila ai o Iesu le atua ua liu tiu tangata. Well, you'll be amazed how many people questioninga le authenticity. Ole fai upulea mua ma le sfulfa on ka mua yoangi. Yeah, and the whole of the chapter. Fai maisi sa le kaunga iai, me sa kaunga iai. So mea pe, ongo le kaunga fai ngā lava ngā e awane I whaamaonia o Iesu o le atua. But the existence of Christ, lawa iai, everyone knew that there was a Christ. Ngai kaka e ngoia Iesu, ngai kaka ngā wala au o Iesu le keriso. So e manino ia la o tau tinonga angisio so o Iesu I pe o kala koma le fai I le Ioane Lua sifululua valu fai mai on tali mai leo toma u whapea mai a te ia. Lo wali I ma lo ua tua. Ngō fai mai kala Iesu. So I ke masa o salo vali. Le ngā neka kongai koma silonga vai mai lo Iesu. Ko mai lo kama I lima kango mai. So mai lo la e leo o inga ua kango koma ma vai. Kau ki ngonga langa koma. Fai mai lo wali I ma lo ua tua. But he was talking to Jesus. So, o peila o winga ngā, o tala ngā, o moli mawina ngā tangata ia Iesu. Peo last week ka vai, he's more than just a prophet. E si, ele ngā o se peo feka, ele ngā o se whaitau, ele ngā o se taulanga, ele ngā o se apostolo. Ele ngā o se iutaia, ele ngā o se whaiaonga, o ia o le atua liu tino tangata. O ia, le kere kao theologians o le second person of Trinity. So Iesu la, tu sa malau fisili pasta I manatu tangata ngai ngā ke, ngai loa tangata o le atua, a mese lava yona so. Pe kua ngā bifungari, ele mawhainga tau tino Iesu le atua, pe a whapia ele o iate o ele atua. If you put these things in perspective chronologically, ke mile ele I fio mai langa pa ia. Alanga iai I Iesu mo ngā so. Pero karangaran ka o ki ngai pe ke rumangara Iesu. Ele o se sing whai loa tu te oi. A lo tama. So it's kind of the same thing here. O toma la malang ka o ki ngonga whai mai lea li I o lo o tua. So ili mafo whao ko mala iai. O Iesu o lona li. Malona tua. So, pe o tulanga ngā lea ia tātola he Kirisianu o Iesu, ele ngaka o i o lea li, a o i o tātua tua. Bema this, o le luange o ngisi o me tele, kera na o Talanoa mara whē tātou la o ngama Talanoanga, o kako Ricard lea anga I lea tua, o lea li, lea tua. A whai atu oe, ole a tau o le li ia Iesu po le tua o le li ma le tua. When you say to Christ Lord or you say to Christ God, always think of these things. Well, pe me nga lang ka fa pe nga title se ku spa ia. When you say Lord to God, means we serve Him. He Lord of our lives. He's the boss. He's the last thing in everything. He pe ole me nga nga kalangoa I fo ia o I le asosa. We do those things, we try to live a holy life, we try to consider those instructions because the giver or the instructor is God. So ele mfailang fai mai tato o le ali Iesu a ele pule Iesu le fainga o le olanga. So ila o li la ia la tova aya Iesu o le ali o la kova Iesu o le atua. That's why they worship Him. Nga lato tapua e wa kalanga lunga le vaale fe me nga pua ia Iesu. They worship Him. So to Christ, I mean to this guy, o Iesu ele ngata o le li a o ia o le atua. Pe velang fai mai ia Paulo. Ia Timoteo. Le fe me kala a Paulo fa apea. O le wha lia
lea o le pupula o le atua silisili. O lo tātou alii. O lo tātou whaola o Iesu Keriso. Longo inga, o Iesu, o ia o le atua silisili. E kusa lea le atua tamā, le atua le alo, ma le atua le anganga pa ia. O le atua. So, ila il vaaya paulo la atou ia, same thing, pe ia kaukingonga a toma. O Iesu o le alii. O Iesu o le atua. Ke wai koe ngā me wangai whape e ali ai le atua. Ia pe atua ai le ali. Pe whaola ai le ali. But e kusai masaunua ngā paulo i o Iesu o le ali. O le atua. O ia o le ali whaola. A whai mai ia koma i le merentāwa ai whai mai o Iesu mai lo ua li. Lo ua tua. So he's talking about the same person here. Yeah. Pastor, nene mene, se eles koe ngā hawa o ngāre ki kau whaalongo e mena mai. Ua liu tino tangata le no koua, ia peo ua liu tino tangata fo ia le upu. E whamei ma liu roi e su lenga liu ngak mali. Umano mara ngāre upu. E sao le kau. Whamei ore ma liu e su o mai whananga ma kore upu lenga liu tino tangata. Ma liu roi e su, fia whamei o ma whananga mara ngāre upu. Ia runga whauri ko mai uma whananga ngāre kuspa ia pēa. Ia kai do ia ua re singa. It's depend po le mea whangolango. But either size o le mea talanoa mai ai, e le aplika po la e lo uloa. Ka ilo ai se mea sila fia ngaka ngako ke le uloa. Akai ka inga whapela o le upunga i nganga refer i a Iesu. Ia, whamero lai wa uma ngā lea ngā le upu. Ia, a lai kala kuspa ia Roma whamei. O Iesu ngā maliu tanu mia to e tu a fioa e le o moe foi la Iesu o la e fautua mo i tātou o le koe ku a whai dao le upu le whamei mo uma i donga le pe refer kuspa ia ia whape foi refer kuspa ia because sometimes o whasa amonga ia o le loko upu rima upu but peong whaksusi whaunga still not applicable ile mele te ilo ya uia le ngala kala whoever say that probably know something that I don't know ile ilo e Talanoa le Uso a fa pela o la fakakau ile upu ya le le upu le upu le ya volade le ki kau kau wango nga kele ifsingia pat mo fa no ko la ya luele fa kalanga ya ke musu si fonga le ke ai pe ora nga la ka muri mai fonga ai fa pe ore upu mari lo Iesu umaro le mari lo Iesu ya makora Iesu nen ko ku wano lang fa nga si pe de ko nga mena le upu ko ku Iesu ko ku ala so fua ele fa pe fo uma le ni de ko Iesu mga ko spa ia. He's sitting at the right hand of ole tama. He's interceding. Mo tato. So in that sense, ele uma. Ya fa pe ole upulea. The saying word. We still have the word today. So le ngara o kala so se piko nga lu or kala lea ele ficou lo okay pastor si longa lu le na wele manatu le tangata funga le fatatau ia Iesu si longa lu na okay na le ana se kala Iesu ai fa kakau ia ke ia o ai ia wa o tulanga ngai kala a Iesu ile you know how il kemelenga ia pe te luma malato nga fair kau kingonga nga a pe ke lu ia Iesu fa mai o tatou tua o tatou faola kusa lai lo uma laulia a pe o laulia pe singa close ia Iesu ne pe ke luma yoange so they all confess o Iesu o le faola a Iesu la vai nga fikalai fa mai o nei o fa mai o nei o male tama e tasi i ma o longo winga o lai loa Iesu he was God and he never denied that there was no sign
there's no records in the Bible o fai mai se kalau o fafitia Iesu o i ole atua fai mai wa o malta ma ta si ma o la le ngonga kala o kama o ia la nga e le va pe se tama se ia va ile ile audience su la so va kala su o nei malta ma ta si la vai ma a kau fi kongero ringa Iesu i ma ne ile young full coach fulunga a o male ile kolu ma kala a la wa nga yu kai ya ma kala su la me ko kau ai ko kau ma fai kau ai a mera yu tai ele se nga luenga le leinga le ma ko kau ai oi ngora fe me su le mo se me nga luenga fe le anga fe nga luenga le a ko ai me la ri le o nga luenga le kau ai oi o lo fai mai o oi o le tu o e ka o e ma tu me nga le kau champagne ai me nga le kau ai oi so I've le o mai kemingi that's a natural reactor ka ile tu langa le o fai Iesu ma tu e o kemingi io pe nga fe Tala last week o isi religion o malava ia e loa Iesu they know Jesus but they don't accept Jesus as God o le mau o mela nga ese ia le fa cristiano ngai lo isi tapu inga perfecta isi kapo inga nga la ko nga kama perfecta nga kama le priests la ko nga kama ile apostles but for us Christians Jesus is God. He is the creator. He is the savior. O le Lord, o le God, creator, redeemer, all those things. If it kawi umaya Iesu, because that's what he did. And that's what he is. O le tua. Yo ele karesia le mkarea se Iesu le sekariu. Le tua. Io pela o le Muslim la tu. O le ala se Iesu akamba ya. Ka so isi kemi menga le ko inga me funga le lenga fai fu ka ko ngosa le monotheism ma le polytheism so Muslim e pe o le fa cristiano e monotheism but the thing is or ka ko e kasi ka ko but three persons o le mosalemi e kasi la ko ai le sia kali la ko oh God e longa kali o Iesu o tatu tua foi o le nganga pa ia o te mau le alo ma le nganga pa ia so me la nga FMS kaka no Christianity is polytheism or some people say we pantheism but no we monotheism we have one God pela me la nga le e fa ko i le mele o va nga ia fai mai ia sola o mar ke mingi pelan mele kau ai Iesu on fe mai Iesu o yo le tua o le mea fo nga le ala ngi sau ai na ka ko ia so ngai onga o tato mau le o Iesu o le tua e le kalia e isi tapu inga e le se fa cristiano le mea moni le o Iesu o le tua asa wai o le ake fa kulo kala yo u yana makaru mo ka kamusali sila fia fo ina sa faila o makakua o e makua I mau warka ko ngari sakadi e ke fiu fe kamia le sakadi o le ko e ke fiu fe kamia ko kuspa ia ko ele mai hana ko I or God agrees that's a God e ke fiu fa ku Iesu de ma di ona ya ka ke le fa ki o foi ale tanto ia foi pa ka ya pe o le mea ni ka ki kau I vai nga do ka ko po na fa Iesu yes wale o mea nga kaunga o le mea na tau sos cristiano ngai loa ia o unga tō pito fa cristiano to be honest la u loa mea nga lainga a vea iska nga ka fa mei cristiano nga vea a loa e mo inga musalemi a me kupor nga mea e le loa ia o nga fa cristiano e le I malama ile fa ile ia o cristiano la tutte le loa la kuspa ia e le malama vai foi le video nga ko e ska ka lunga le mele kama role nga cristiano a ke u alu pura become a purist
that doesn't say anything if I'm wrong it's a say Christianity ele va pe fa me ka se ma se la ia le pe ko nga me vongale the truth I have a problem with ko nga me ra pa pela mau fa nga fa ma singonga e fa sa mo ke le fa po sa po se ale nga kala the truth it depend in evidence we love the truth have evidences ale nga kala if something is true, whether you have evidences or not, that doesn't change the truth. That the truth is true. You know what I mean? Fa pela se me ngale apenge nga oia nga oia la keloa. Ka kongo makaka o kelingo. Anga keloa nga ngoi. Fai muli mau aku kaka le musi muli mau fa mau ngianga ngoi everyone agree okay ele ngoi skam oyanga ke but he wasn't there le winga nga okala is that the truth okay le ngoi no the truth is ngoi ele singa ilo so that's what I pick if pengal pono fa ko ile view malanga Christianity whether we can defend our faith or not. It doesn't change the truth that this is the truth. Le kanwa kuspa ia but o se mea la ngai le ma ngai ke le lo e ka kau ke siango ngai lo defend langa no faith pe fa ke inga I've seen is como ki Musalemi e ngofu sa inga Musalemi fa kau le Quran he will tell you everything in Mawele verse he will tell you references and what the Quran say. We ask Christians e o lava kamalo ke sia fai mai ke sia o leva ke sia I don't think e loa langa kuspa ia fa apei o ngai loa Musalemi o langa Quran so it's a challenge for ngare but it's something e kau nga reconsider ele lotu ya so ngai e kau ile ya tatu ya or kam ka pule fa ngai o tala ya Iesu it sounds very simple and elementary in one sense but the question is, how many young people or even how many churchgoers know Jesus as the Bible says? Peilan mele mekala koma le ielo o tua mai ia Paulo o le li silsili o le tua silsili lo ufaola Iesu Kristo. Ia wa ona vez que siango le o makua mangingoa o Iesu le tua ava kula ava pela usangi ne so va okay esa me que me Iesu le tua ia ka mi lo tula ava me que spai okay la ka que spai le lo so it's something it's tawa peo o nga topito ya uya this is one of the pinnacles of Christianity o tato loa o Iesu o le atua e mani fo ngam ka polo fa ngi ya Iesu e de ko nga me fe kera kulunga le e ya si kuskusinga i lungo fo yo me mai Jesus is the answer yeah okay Jesus is the answer ola la fisi what's the question ala fa me Jesus is the answer bila ko nga me fa pe le ka mo ya Iesu ya ala fa me ngi Jesus is the answer e ka keledo paulo me what's the question eu olha que aquele não para não notícias bem ansaudável bem aí me I think sometimes those pain of feeling answer to it's more like a solution when they say Jesus the answer is more like a remedy to their problems sa kau la fala la fa ficar bem a kau que ala kula des kuinga fangane de ma la pe kuinga ka ko kasara ko vai kau do ala kula ka wole ma ala fisi yeah well if me your answer Jesus ala yeah but kuinga me fangane okay let's say la way lo let's fisi lo problem okay, le problem. But the thing is, they say Jesus is the answer. We don't want to admit that we have a question, or we don't want to admit that we have a problem. But it's true. Jesus is the answer. But the thing is, okay, if Jesus is the answer, or if Jesus is the solution, what is the problem? We need Jesus. People don't accept the truth that they need Jesus. Everyone need Jesus. But Jesus is the answer. Okay. But
To whom and to what? Ia ai, olea, o kari ia ai, o kari ilea. Noa, sa o Iesu o tali. Al ponga nga, ele manga o ka tali. Ia, a fa peo inga whai nga fsili, pe kusir nga pena pe lea. I wonder how much he live or practice or believe ile nga fsili. Ia ole kalanga a Iesu tu sa mala si pasta ile mo mia ka ko onga iloa le po ai Iesu ele ngata ile va ai tangata ia ile moli mau ka ia mai Iesu ia al tala a Iesu ia pe ole sfama oninga manino lavanga ole fatsta a Iesu ia te ia ne fe mai le yoange valu mai o fa pe mai Iesu ia te lato e moni o te whai atu a te autou. Sa au iai, au le iai se Abraham. So il whapura tānia, ngā whai mai kala Iesu before Abraham. It even mai Iesu I was, he say I am. So that I am, o le sisua whanga o le atua i o le soto. Ko le wha le mai kala a le atua ia mose. Au le whai haka, I am who I am. Wa o le atua le whasa moanga ngai. So even Jesus, he confessed o ia o le atua. A vai whale ke me lenga kau ai e lau ringa ia Iesu. E lau wharsai ia, e lau yuka Iesu. Le maskala a Iesu whapea, le ai ke whai ako o le atua. E whapea ki whengi i, pe whasa o ia lau ri ia. Lang kau ai ia, le skala Iesu whaku a mele o ia se tu because he was God and he knew he was God. Ia le la wo kala mara de ka upu o Iesu o le tua foi ne. Yes. Ia mausali foi. Le tua liu tin tangata. Ia siri tolu pasta le fia foi le mafta. A sau e ka wa ile. Pui nga male fa mausali le lei o le tatonunga le o Iesu o le atua ile fa tu le fa cristiano o ie o e fa vai ma fa lango ai ia o nga cristiano le nga kala e le atua lo Iesu le loku le le nga kala the whole Christianity e whaavaele ea pea ele se koe Iesu me langa e mo o mia e mausali e tātou ma ni e tātou Kirsiano lo tātou I loa malama po o ai Iesu a whawhaingo whiara skara ko se marau si pasa ok o ai Iesu whamero a tātou o Iesu o le atua how whawhewhenga ka ko whaamaoninga o le atua Iesu nga fo I mai lola ia le filosofia ren va ko ia ongi o le mea moni pe ia ngi props pe ngi whaamaoninga e lango ai pele ai e le sui ai le mea moni o Iesu o le atua kai ka inga lau fe me ka kuspa ia o Iesu o le atua ka mangi ka va ai fe me Iesu o ia o le atua fai mai e ngala kufeo ai o ia o le atua fai mai kuspa ia o ia o le atua koe fo I lola ia le mene a mata alta por kalame ile sufficiency o kuspa ia ma le reliability o kuspa ia o mea la sau noa e tuspa ia e moni masao ma whamaoni it's inerrant it's authoritative kusa la ile va atuela ile Kirsiano ia a whawhengo fiskala you gotta know your Bible ia I loa lau tuspa ia ka ingana le Roma 5:8 la fe mai a ua whaalitino e mai ele atua lona lava alofa ia e tātou wa e whai mai kara a Iesu I whai mai I le finge verenga whaamalo a whai mai alu loa au koe ang sala le si wai mea ngā ring koko ai lau le Iesu a sea whai mai e le si se whamangalo ang sala ngā o le atua ngā ki whamangalo I ngā sala so at the same la mela ko argument at the same time they are supporting the exact thing la against ai olea e mumusu atua Iesu but ala whai mai Iesu ua mangalo o lo fatua tua ua e mangalo ai
la fe me o le kanka sa whamangaloang sa nga o le kua e whamangaloang sa but that's why Jesus said that why because he was God pela me o mga a vava aile i tātou e mamulu loa le mea moni na o Iesu le atua whavailo le ea le Christianity because he is God. He was God from the beginning. Pero ele whape whakoa exist pe whakoa ia Iesu. Ina ua whanau mai I petele ema. Le ainga ia Iesu mai le amatanga. He was the creator. O ia o le nga fofoina le laulangi. Langa whenka sometimes o mea ia they will remain mysteries kuspa ia. But we have to accept it by faith. Pela o kala Iesu o umalta maa etasima how can we define that o kui fe mai o tama ai o mai mai o mo kama kasi fa mai o tama o tonu te o fu tonu tama so me fa penga so o conclusion la o Iesu o le atua o Iesu o le atua mai Paulo awa o ia na le lo le sala na faia o ia e le atua manga sala longo inga Ola le menga ola ali nga o Iesu o le atua fa mai o le ami o tonu o le atua o ia te ia so he is God wa o isi tatou taltonunga uma e fa vai uma le pe fa pe o Iesu nga o se o nga perfecta ai le o se atua o Iesu nga o se o staulanga ai lo se tu me ranga ta ua le kako mau sali ile upumoni o Iesu le tu vai la ngan me lo ka o ia pasan o ko fo ilo la ia le tamta upumo mua pe fa mo nga ngai por kalame o ko fa fo o kuspa ia ile pulela ina ia o ina ma me uma ia le kukupuma le tino ma me kaunga ia pe a fatala le tatu pele ano pele kalkong pele ilo tatu le love to spa ia what the Bible say that's the truth and the Bible says Jesus is God so we Christians we should know our Bible and believe what the Bible says what the Bible says Jesus is God from the mouth of Jesus through the records of kava nge kakuspa ia He is God. He knew he was God. His disciples knew he was God. We know that he is God. Why? Because we read the Bible. And his Holy Spirit lives in us. If I'm on here, I'm sali etatu o Iesu o le atua. So, ka ulava la, mea ka o le fatu tuang Cristiano, le tapua inga Cristiano, o le kapua inga o le fatu tua, i le fatu tua, it's a religion of faith. Why? Because tātou te talia, ma whaia, ma ngā ioi mea o ma fatu. Pastor, o laso sila fia o ia o ia Iesu ngur whanga ele e lako mafukanga mare au so. No au so. Yes. Ile amatanga sa le sa salwa ke lo kala Iesu. Yes. Ya foi nem oficina. Ele o usika ia. O ko foi na oficina fa pegar nesse so. Yes. Nasi so foi. Wa Talanoa le Uso. Ele o so la o oficina foi. Ala makanga fai mind you about 3 or 3.5 or less or little bit more kausanga ya Iesu ma el ministry le so atono nga maka makanga la fe wa Iesu o yo le tu ai silang ta fa ka ingala pe o toma kai mi a ko a fa ko ka konga nga o kai ku Iesu o io le ile tua confess lo ai pevela o Peter fe me kala Iesu okay le asa ukala o ia
Whameka Peter o oe o le ali, o oe o le alo le atua soifua. So e ofo ilu ava I uma I lauli ia. Whameka kuspai, they worship him, and they knew him, and they call him Lord. So ile mafutanga langa iai, they knew that Jesus was their God. He was more than just a teacher. He was their God. He was God. Feeling whaikara Iesu, wa unga usau me le tama. Rebuke whai Iesu le au so, o amin le au Phariseo, lai iai fwy man au so. Makara Iesu, o mga whaki ia au kou atu te le tel tonu. Tu te le tel tonu nga usau me le tama. Makara Iesu, o mal tama tasi maha ua. So they were there, and they knew, they see signs, miracles and everything. Ngau kala Iesu, mafakuskusasuli nga ole atua whaapea langa whetalai and eventually nga iloa uma mauti noa le koe se mana sal ole atua lea la tu te whea ngai pe me vungaleng whea mai ha ole akari o Yosefa kama maalia ale iai o ngauso i o but ili va ailanga la vanga le fafo ko se ko le pe ngai la first ayama ia ai le va ainga la udi ia wala nga va ai me ngale anga ia se ka ko ngara Phariseo o Iesu o le ko that's a really that's $1 million question. Wa le ko si le so Yes. ya pori ku le wa le ka ka ngo talo Iesu ele kula le o Phariseo wa ma ngai for the interest on nga me ki o Phariseo le si ku pe o la ko wa ia ngafsilingi ya Iesu o nga la ko ele se ko pe afu I mea na fa mai sa ye se kar ko ngo yes ngai e lo le me funga le ansala le ka karango e fu ile unpardonable sin o la uli inga mankua o ye leve me kala Iesu leve me kala Ioane a peitai o ia wana silafia mea uma he did not entrust himself to them lunga kala ele karikongu ya Iesu ile mulmuli le avanga ia o lola ile menga den fa Iesu va venga fe me la first say o le manna o peresepulu so le menga fe me Iesu ele fa amanga loina Jesus know these guys know that he was God. My Lord of Pharisee they deliberately deny it. They deliberately ignore. They deliberately not buying into it. Ngai loa o Iesu lang fai le va venga o le tua nga le manga le tu fai mela a fai me o le manga pe sepululo. Dia na fai lo kala nga Iesu ang salanga ele fa manga loinga which is once and for all. That's the only time me vanga le ese tato mai si tato nunga parce que le gotta be careful, do not sin against the Holy Spirit. Asia lang sala o ki le fa pe ka ki ang sala alanga ele fa manga loina. But the thing is, every sin we do is against the Holy Spirit. Alang sala nga pawa nga kemi so kusara mara sir pasta I nga yai first ayo nga ko lo o Iesu is as he claimed he was o Iesu le tua o foi lá ele fengo ele pa o kala Nicodemo sa o fai mai o mato lo oe o fai a onga silia oe ki sa mai le tua see and he was a Pharisee so him and some if not all of them knew that Jesus was from God. Apparently si first ayo nga liliu mulmuliangi pela o les first ayo ka ua leu kelang kuspa ia Paulo he was a Pharisee o yo Pharisee nga ia nga liliu ele tua ma so to say what she pastor there were some kusai mai si records ke loa ia fo isi avanga ele ia pa ele talton but mostly kusai mamela tot fa ka ko kuspa ia most of these guys knew that Jesus was God. Okay. Spirit of religion. Ka fa ia lo si murmuri le o pe o ka ke lo si ia
E moni na toi tu mai Iesu mai le uti. Sa o na. Ia, ne mua, pe o mea onga ia le, o whatutuang Kirsiano le o tātara tu samara sirapas. Pe atua Iesu, yes, ka ko Iesu, ia, ai o foi le mga upunga, pe mongi nga tu Iesu. Wa e kalanga na wheme kara paulu ale ai le tu. Ia, ua le estatu. Ia, ua le complete le mea. Ia. Ia mātai o mā reko luka o Ioane o loo whapenga o na iai uma whaamau maunga e whaatatau i le tu o Iesu. Peila ka whakai o leo akua o le sisi kunga mau. A whetau ia whawhinema ma le angelu. Mai le kala le angelu. E le o toi nei o ia a ua tu mai. Ia. Whekau ke lo ngā kala rangi, runga sawa ka ko le hai, lai le kuspa ia. Mea ranga le whekau, it all comes back. How you regard the Bible. Po o tuspa ia o le upu le atua, po o wana o ni tustu singa. A whapera ka kong o le upu le atua. Then you will take this truth. O lea, nga koe kui Iesu, e sea, la whai merka, a kuspa ia. Ale ngata foi lai ngā ai i le logic lei i o le peilor swinga ngai e lau so. Sa ua ma le maka fefe ma le pala ai ngai ai. Le longa se mea sulu solo ar ke minga arresta Iesu. O lavai i kamasa o ngā whai ma kamwha mo Iesu. Kua i peia. Kua i le kua i lafia siusi. Ka i pēa siusi. Me ngai iu lava inga i lau li inga. Nga lako i loa o Iesu o le atua nga maliu toi tu. O le wha mausali nga mausali lava o le mea nga o le sui o le pala ai o le ausu e vea mga kokoa. Le ima se sen koe fefe la unga. Le ima se sen koe fefe ka lai. O le wha mau ki ngoala le mea nga le ima se sen nga okilelei. Nearly all of them nga martyred. Nga sawa inga wha naturo. Wha sioki, wha sa kaulo, kipi, susungu ola. Mea umawhapenga ngā oi, e le mawhaila, o le wha mauninga la, o le mo inga koe kui Iesu, o le tua ngā mea ngā oi kakangi. You don't want to die for something e ke le mau ki ngoa. You don't want to, e ke le fioki se mea e vivid, se mea e grey lo i loa, e cloudy lo knowledge se mea. Se ilunga wa e mau ki ngoa, ala whi mai mun moioangi, na mātou wā ai, na mātou whaalongo, na mātou tango, kango mako lima. Ilea, ile keriso lea, ile upu lea, nga maliu toi tu, nga mako iai. Pe fast fulu aso, pe asa roman kua, nga whialua iai Iesu, about 5,000 people nga witnessing nga iai, nga koe kui Iesu. E o fwele aso Pentekoso, e le whapea nga emose wila le koe loki Iesu. Nga ia, nga vaai umalava maka ile fio a Iesu ile langi. Wha mailo la, ia ake il kumura angel whai mai. Whapea ang kova ai ile alifo Iesu, whapea nga umalang koe alifo. So we can see with these eyes. That's how this guy saw Jesus. And that's how we're going to see him ile toe a fio mai. So, o sili, e whamaongia koe ku Iesu, are whamaongia. They were reckless. That's what the Bible says. Ula uli ia nga wā ainga whaalongo, ele ngata before his death, before the cross, and after the resurrection. Yeah, male ascension, male koe a fiwai. Ia o le si mau o kuspa ia ngā o le kulanga nga ia Paulo. Mai le saua ina o le ekalesia e a vea ma moli mau ola a Iesu. So le kusia Paulo o le whaalinga nga mai i le atua e ala ia Iesu. Longa winga nga whikaui Paulo ma Iesu. O le si whaalinga mo ki ngoa le kat whaarongo so ai fefe au o le tuunga mau tuufua. A su e ia kai o isi kale sia e a kuala fa sa o mai ia penga ponga ai vifo. A su e su ele ko ye ese.
because he wasn't there. Nga koe ku mafio o ia i le lang. So, peo me umalava na ia tu se whaalinga o ia mena ngā luenga, ngā e matua i ia ma Gospels, all four Gospels, lo Talanoa i le toe tu mai a Iesu. Wang whapele koe ku Iesu, ia se mangue e le ngaka i ngā le ai se whamangalo i ngā wangsala. A kakwheo kia ia, e le se whamoi moi. A le kakwe o e kakwhamoi moi a kakwheo ki. E whamoi moi kakuki koe ku. A se a langa na koe ku ia Iesu. Toe tu mai Iesu. Ia, e le o koe e le mea whangaro o le whewhe ke ua ama. Wa rau kako mauti noa. Toe tu mai ia Iesu. Ia, le rei pasta, salo wa umaku la fisili fo i le ngiku. Ia, wakpele wa ngoa pe ia se si mea koe fisa ngoi fo ia o kai lunga i le vaenga le Iesu. Ole mea ngā i le mea le i le toe tu o Iesu. I le mua Korinitos 15. Maa ia le Korinitore ke e whaamau sali i le whai upunga le kerenga whai maliu. Lima se o whai unga whai mai kala a Paulo leo tia o whea o iailo manu malo. Whea o iailo manu malo leo tia o whea o iailo tui o le tui o le oti o le angasala lea. O le malosi foi o le angasala o le tula fono lea. Ai whawhetai i le atua o le na te fua ina mai le manu malo ia te i tātou e ala mai lo tātou li o Iesu Keriso o le nei o uso e pele ia o tautu mau ma le whanga e tia ia alualu lo o tau wha malosi i le ngaluenga a le li ma le lea o noa. Ina ua o tau i loa i le se mea wha lea o ngā lo tau tauti ngā i le li. Ngā kangaka lawa la wana i loa e moni into e tu Iesu. Ai mea i. Maka poro leo tia whea lo tu i. That's a rhetorical question. O le kali, o le ise kui. O manu maa lo Iesu i le tui o le oti, which is o koe kui Iesu. O manu maa lo Iesu i le tu mau. Oki mo ia, koe ku mo ia. So, Te tu Iesu, pe o maa tuli manu malolosia, ila o ngā manwhatu tuanga Kirisiana. O Iesu o le tua, o Iesu na liuti un tangata, na mo'i o na tinga, na mo'i o na mawhatianga, because he was a man, and at the same time he was God. So, o tūlangaranga ngā mo'i a koe koe Iesu, ngā mo'i a Iesu le atua. Ia, os koe kare ko ngā pasta mo nea fiafia, e maa lor whasoa la sunga. Ia le li, atono e, ia ngā le nei, whasoa e langalanga e fwini manatu malangono piranga o whaku. Every Christian, e sos Kirisiano lava, whamau Iesu, but the question is, e te iloa mo'i a Iesu. O ani kūlanga, o e ola se olanga reflectai, ia e mo e ke lo Iesu. E whamanu ele atu e tu sama whasoa ne fiafi. Ia, whaftai lau sunga le. Ta mawharanga foi o Recipients, community church nei a fiafi, mo le whasoa me se foi whamamanga le whionga ne tua. Ia le fua whai ora tātua fiafi, ia le fua mauti noa i. Ia le soifua foi o Iesu dunga. Nona lau ele, ia le ngata foi lea. Nisi foi o mau, ia e whamau ni ai. O Iesu foi no toi tu mai. Ia, te taritonu nei a fiafi, ia o le nganga le whaftai. Amen. Lau songa ni, whawhengainga. Ia whamanuia le tua, i leo sunga le whaiva. Whalaina, ia le vaivaina, ma le aoina foi o lana upu. Ia ua lava nganga. Ia po tangata foi fia maore. Whaoratanga, ia matu mau e pele whaatua tua ua. Le finga ngalo le tua. Ia ma watu le whamalo, ma le whaftai foi le nea fiafi. Ia tu sai foi mo. Ti mainga foi, ia a mese foi le whaasua ina o le tātou a fionga ola. Sai ma le nea fiafi, ia ma au te taritonu.
I o fai unga ngā o tātou por kalamele nei a fiafi. Toi tu tau mai le vea safou. Talanoa le Uso. Whamanuia le tu e loloto nei a fiafi. Sua fore li. Amen. Amen.